Uobai da ama ina ba talifusen yung masir ba ke Yesu Kristo ya ahom salom tasuno lo walangi ba ba bua mana dedenya heda ibugi maeke ade taromali lo walangi ni age genusida ke hale mowoi basura Yohane faza fele delu ngabua fele dua ibugi dua bulu Yohane faza fele delu ngabua fele dua ibugi dua bulu da ubasa heda imane taromali lo walangi Bame aifa isasai gahega ba iobaru barunia ba ifuli mudadao imane kera hada no aboto bada demi ni laubu kami mi be etaigu samahal baso aya basi seki namiwa odae siduhu dae banama usasai gahemi ya odo adreso aya ya ami samahal ya ami bamo gei ami wanasai ahe nabumi famaido ni be egu kami enami o ni laubu kami siduhu ni wa egu kami tena sebuah mohoi kesoke ya ia sabuyu batenga sebuah mohoi kesamatenge ya ia sinenge nanomi ila da baya aho ami nami o bolau ya ia ledosi ami da ni wa u ila hani tutuyugu ba ena itlega se soba sura ada awegu ba memanga ada bano ifarsawa berge sesinia hegu iotagada wa akami fatua le alua ena fatu de demi vaya odo nano alua dania sidru ni wa agu kami samunaha nasoni fatenegu ba ifonaha dao ba samunaha ya o ba ifonaha samatenge ya o ada iku kita berpaso tahoma di walangi mangada sila mamalem-malem pasuno dau ge Yehova walangi ni amoni bawa wada de khema ya aga banwa mo adres samati khema no ofodro ge ono omasira da aga base samigu sino mataluki ge no tola se obulo da aga banwa mo adre ma khadae baisa no baso da romali mo adres so aya ba omasika ma amirenusi iya ada mato da aga badalana bekema ba bel ma fatwa tua so ge he hani amoni ge ada ena aboto badadema hadia ba mahal ni be ukema ba fahu ge kenoni mo ade sino fahana bu abada ba Yesu Kristo no mangadaga yada ama ina batalifusen yung masih ba Yesu Kristo
sepu dalam ju heta bakta bai hala lepe bai benitana banaha manasa yo lepe I o lepe megeno bai boletai ke isa sai gahe trani fahal ama ina batali fusta nyo maseba ke Yesus Kristo tatu ta ila na alua si maneta trani fahal leladena na ngadia di falwa Yesus bago talua trani fahal ate memang iga basa-basa ate si edede wanguma da usa sai gahe sama hal ate hana momoguna si bai mana sagahe paginoto na si dunia nala awas saate fa cara beda dauga nama si tuh Natalia Gabbanga ni Gabbanga ini Leonardo da Vinci so yang bisa manamuan teso panamuan na yan pada so muda dawi tapi si dunia na muda daw may mga fasade di mana pada berbaring atau bersandar di meja atau dipan. Dan dia jangan beda daun ini. Jadi Faber bang nikapagai ini Leonardo da Vinci. Jadi pada mukuna simay manasakay. Ada burger putih oli iga. Ayan, bago may bersandar maka lalafaki pada kahit nataila sae suyo tagay bisa rifaki pada kahit moyomo manomo si dunia moguna sibay manasagahi matinaduna tetapi leso hede dede bago talua tani faham bagi ketuane pamumama data sasai gaheda badang kita sasai gahe sama hal yang tetapi da ini falwa Yesus Kristo hanya bela bagi nata da fanasa ahi ade kai halama side halama samuyu halama ni auhasi badana ni fahal kita agak letola mababaya halewe zamu letola mababaya halewe side tetapi da eli falua Yesus Kristus ihana lepe ihana nidana ba isa sai kahe kali fahal ama ina batali fusa hadia somasa ifahal ina baka pada Roma di babalan me ilau da ekhala Yesus pada asing dunia ibo Roma Yesus Kristo ade si dudu ibo masih sibai kami faham yang ade ikani faham ade tengah sinangira bisa saya kahira sama tengah sama house tol sama gif soal ya ikan ni hasepaho tetapi Yesus Kristo bagaimana masihnya ika isa saigai ya ia sama gif ya ia soaya ya ia silhora isa saigai si sohor isa saigai si tengah sinangira mena isa sai kami daig dadra maumas Yesus Kristo maumas niya dari faham tingah isa sai kami ihani si mana ginilaw Yesus tingah sinangia itare bapak ni mafay wadar dulu tinggal sinangnya itare
tena lete pula ira ba wa omas. Dai di mamahal da mahal. Ena dosi ta samati sino manema fa omasi keriso abe. Legite bula ita ba wa omasi abe. Ama ina batali fuster. Ena ta omasi niha sino ay hubaho ebisa ba masirta ta ohe ira balala sa tenga itu ta tulio ira tenga itu ta timo ira tenga itu ta hadaga ira tetapi si mane fa masih keriso si tenga sinangia medala masirira ta omasi ta ohe ira ke Yesus ta ohe ira basisir ta ohe ira ena aboto badedera haniha sane fahora asese sakalua kafia taare na sosa malua horo hade bilada bagafia taare la firaka mate Nasuya alu bagi betul la ila si Jesus sama mahoro yai hape ya wa fiuk siapa langsung mas hadia ko hidana hadia soba omasi mamulada ama ina batali fusan ina ni fahal adanya si mahoro si tenga sinania manema omasi keriso tetapi omasi ira Yesus keriso ni sama luah si tenga sinania omasi haleluya baba omasi ya ira tabohe balala satu ada dari semua bawida dari ila ama ila ina batali fusa yung masih bagi Yesus Kristus. Kedua, ada nilada bahwa pada komali luar. Bisa saya kahit lagi fahal ada Yesus. Bagot kaluar lagi fahal ada nui ina. Basosa mesa si manga polinia. Ya ia dah Yuda Banua Karyota. Nui ina Yesus bahwa sama-sama ni fahamnya ada dania ia polinia. Tetapi ada ni falwa Yesus. Isa saigahe Yuda Banua Karyota. Lasulani ia fauma siseri da wa omas. Ama ina bakari fuser da tuma ni benya hota. Da ani adanya hota. Hemi sanga ita ade baba auhita ya ita ni hasamati. Tafalua baba masih ade. Sulani sila seri awania sila seri tetapi naso sila seri bila heda tasulani ia fauma si seri. Amin. Italia ini abua ulang kami hebisa dengan yang mereka nomi adalah silusa
Iabulnya, tetapi isasaikannya Yesus Kristus. Bagaimana tasulani sila segi forma sila segi tak hendak ikhda wa omasi ada layo masih ita tak masih iya oboda dan yakta tak masih iya la ifahede ita tak masih iya iti moga babada geta tak masih iya dagu maduma si berfenas ena dosis samati ade lete bule ba wa masih amin. Kedua, ada nilai pada rumah di Lobalani. Fele dua, imugi fele dek. Bami aifa isa sai gahera, bayo baru nia, bayo fuli mudadao, imane hera. Ada nawa ponto pada demi di lau bukhami. Mi beetei kusama haba soaya, basi serhi na miwa kedae, sidru dae. Bana nong sa sai gahemi, ya odo ade soaya ya ami, sama hari ya ami, bamo ke ami, bana sai ahe namu. Famai no ni beeku kami, enang ni ni lauku kami. Me ifalua bana sa ahe ade Yesu Kristus. Hana batola ilah. Bergeme bahwa auri Yesus Kristus adalah fahena wanita sama hal ini bahkan di mana padaan mi beete sama hal baso ayat situ sama hal baso ayat isa saikahe radifalnya hasifahena wangi deni detu si tulang mulau dampi na le fami deni detu imane ya odo bisa saikahe lemi ilama ya o kafalomi ado tetapi mengemeso wangi deni detu isa saikahe radifalnya masih pada Yesus Kristus dua si tuhu ade da ini be Yesus Kristus ke dan difahamnya baik be hebi saya bawa awit dan difaham ade mi fana dania melefo ke Yesus si mana si toel sai enak tihu na hera wangide nide baila sumo i baila wapade ifahal ita ya ita samati bahwa Yesus Kristus adalah enal fahana heda wangide mide. Bagaimana badaan mengapa si Filipa bamo gai ami wana sai ahe naumi. Limane Yesus mo ami wana sai gahe. Ber no usah sai gahe ni. Tapi ada dua dia mo ami wana sai gahe awuni. Amai na batali fusta si dudu fangide nide osemua ni lau Yesu Kristus. Imane nomi ila hagu duma no sa sai gahe. Iada eke mo ami wana sai gahe. Fana saikahe madaa hala da eko Yesus he bisa kita semua sama sana melayani satu dengan yang lain. Ina forma tatolo na wena forma tagara dede na wena dari mana forma
misa sai gahe na bumi. Tatu habe na tola ta falua na na sohe da dede famide mide. Ada maina batali fusa ifalho dede da taroma lilo walangi ande he bisa ia wang hege dede famide mide ande. Itaria abo sibai ke wang hege da ada berhe sepua baba auri ni haade. Babuan ngesini haade. Semuanya dia dalam faya osa, fakedusa, faya wasa. Dan sabul ibu, tetapi mana pada anak ni hasamati soro aduma ni besu. Lehenia fakedusa, lehenia fasilayawa. Lehenia famateri, lehenia famahadra abu, tetapi suhenia famide midena. Ama ina batali fusa ni umasil baka Yesu Kristo mo magita. Hevisa baba mo hengketede famide mide anai. Safuria sila. Nilada pada Roma lilo walangi andre imaneba ngaguasi felima famaido ni beenu kami enami ohe ni laudu kami felen si dulu ni walangu kami tenga semua mohoi keso kaya ia sabuyu batenga semua mohoi ke sama tenge ya ia sineng na nomi ila datu baya ho ami nami ohe lau ya duma ni be Yesu ade ya ia da si mai enomi tenga sa mo ni lima ni Yesu ko kai dong ta dau efekte selesai kahit mazume ila me yuda banua kagi otale si mga Polinian Bagaimana? Yuda, selesai kahit. Leoni, tetapi bisa mai ia enomi, ibe ia duma ke, makai ada yang dah ekoi, enal ira ni faham ada, yang ira ada ekoi si dulu si mai enomi. Basi mana kita? Ya kita dia Kristo mahu ada, enak kerja kita ada, tak ohen dede siman enomi. Hebisa siman enomi ada, siman enomi ada, lifi halu enomi. Ada mana halu enomi di waktunya di bawah. Kita bagi nutu ada, nasanya akhir hal. Nasa muzinote ihali tapi nalabea sani matome akuwa kunia demoni nalabea kanya modani togosi akuwa kunia demoni tapi nasema enoni lifi hada mana halawa enoni ibabaya halawa fordrekes ide ibabaya kenoni falasai aheran haleu fordeke sede da ni falwa Yesu ifahita ena gofu hadia haleu wa enon he ide ya baba magini ide ya baba magina tapi na sohoda da baba paya ya ia da usumasi wawahi bahene buah haleu da baba magina na tena sohoda da papaya ya ia bada agini faiki doa lagi pahala wa inoni andre le famai ki baba ta ila Yesu Kristo menino isa sai ga hefif i osi famale hefif halau fa inoni le famai ki baba
Yesu baka babangai halebe baba ibu ni ade itala susu mamai bawat na siso khta siso anaa baka sibai mo papayahan mo bada akali sibai mo papayahan mo bada halu pelayanan tapi nania sito metro nania sinumana tage mangasa mga halu itari apa kahit baka itari ang lumadada tapi gay dumaduma Yesu maakaalay simay inuni tenga samuni gofuha dia ia halu hefodreke sire ide ia halaba kalawalangi ade ni hauke wangami ia ada mahina batali fusten yung masya baka Yesu Kristo makhe ade datubali ang irenua khodadai ba imanesi ba ke bangabua si feleni mahado famai do ni beego khami enami o ni lauku khami si mana bangabua si feleni tu nanami ila da baya ahom ami nami o wolau ya iya kadang ada Yesu imane mi o mi lau tenga mi fagi man tenga mi gogo man tenga mi maso man tetapi mi o mi lau ena to balik ani duma bagu talua zifasui ya ami memangnya bangabua si feleni tu ada ya aho ami nami o wolau ya iya ani hasolo duma ade le ai kutu badana yu badaa ya aho ami ni faho lu lo walang solo duma ni bedenia ami ada maina batal fusan yung masih bak Yesu Kristo masih mahal enalagay tobali ita duma si manekeris baba omas baba ngide babi amay enoni tolo ita walangi pada kumalinya ade mitana badede Yohane faza fededu ngabua fedeli daw baso samusang batay dunga galida ay fada famay to ni beego kami enami o ni lawu kami tay dunga galida tiga ya famay to ni beego kami enami o ni lawu kami tuloy talwalan